Karasira Aimable yabwiye urukiko ko atiteguye kuburana mu gihe atarakira uburwayi bwo mu mutwe. Naho i Kinshasa hateguwe imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda no gusaba ambasaderi warwo gutaha. Bwa mbere mu ntambara, Perezida Zelensky wa Ukraine yavuye i Kiev ageze i Kharkiv yirukana ushinzwe umutekano. Naho uwitwa Safi Madiba aho ni mu myidagaduro twerekeje aragira ati nasanze gukundana bitampira. Safi Madiba yahishuye ko yahaye amahirwe arindwi Judit Arinanirwa. Naho uwitwa Junior Multi System ukora indirimbo z'abahanzi yahishuye ubuzima abayemo nyuma yo gucibwa akaboko. Mu gusoza aya makuru turakubwira Umunyarwanda Lionel wise Lilitroni wihinduye umukobwa ugiye kwakira Rick Ross. Izi nkuru ndetse n'izindi zigiye zitandukanye mu kanya gato ndagaruka zikugezaho ku buryo burambuye. Ni Rise Up Media TV. Utarakora subscribe nyaboneka kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru zigiye zitandukanye. Reka nongere nguhe ikaze wowe udahwema gukurikirana inkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Rise Up Media TV. Reka amakuru yacu tuyahere kuwitwa Karasira Aimable yabwiye urukiko ko atiteguye kuburana mu gihe atarakira uburwayi bwo mu mutwe. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Gicurasi y'umwaka wa 2022, Karasira Aimable wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yagejejwe imbere y'urukiko ngo atangire kuburana ibyaha akurikiranweho. Urukiko rumubajije niba yiteguye, asubiza ko atiteguye kuburana kugeza igihe azakirira uburwayi bwo mu mutwe. Karasira Aimable akurikiranweho ibyaha birimo guha inshingano no guhakana jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gukurura amacakubiri yifashishije ibiganiro yagiye atanga kuri YouTube. Uyu mugabo ubwo yageraga mu rukiko, inteko y'urukiko yamubajije niba yiteguye kuba yaburana, avuga ko atiteguye kuburana kubera uburwayi butandukanye burimo iyi gisukari izwi ku izina rya diabete, ubw'amaso ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe. Karasira afatanyije n'umwunganira Metre Gatera Gashabana bavuze ko atiteguye kuburana mu gihe azaba atarakira uburwayi afite. Uyu mugabo avuga ko kuri we kuburana ntacyo bimaze kuko asa n'uwatangiye ibihano bitewe n'iyicarubozo akorerwa. Yagize ati nkorerwa iyicarubozo n'ubu mfite isereri, nta mpamvu yo kuburana kandi naratangiye ibihano. Ubushinjacyaha bwabajijwe icyo buvuga kuri iki cyifuzo cy'uregwa, bwavuze ko kuba uregwa arwaye akaba yifuza gusubikisha urubanza aregwamo ari uburenganzira bwe. Urukiko rwahise rwemeza ko uru rubanza rusubikwa rukazasubukurwa tariki 7 Nyakanga uyu mwaka wa 2022. Uregwa n'abamwunganira bakomeje kugaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe ndetse berekana n'impapuro zo kwa muganga yagiye yivurizaho, ariko ubushinjacyaha bugaragaza ko uregwa afite ubwenge n'ubushishozi bushingiye ku byaha akurikiranyweho byumvikanagamo ubushishozi. Karasira Aimable yatawe muri yombi ku ya 31 Gicurasi 2021 n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho yari akurikiranyweho ibyaha birimo icyo guha ishingiro no guhakana jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gukurura amacakubiri. Reka twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. I Kinshasa hateguwe imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda no gusaba ambasaderi warwo gutaha. Dynamique Progressive Revolutionnaire, urubuga rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bwateguye imyigaragambyo kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Gicurasi imbere y'ibiro bya ambasade ya Repubulika y'u Rwanda i Kinshasa. Imyigaragambyo igamije cyane kumenyesha umudipolomate w'u Rwanda ko barambiwe ibikorwa by'ingabo ze ku butaka bwa Kongo mu rwego rwo gushyigikira imitwe y'iterabwoba, ariko bavuga ko banasaba ko Bwana Karega yahita ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'uru rubuga rwa politike Metre
Constantin Mutamba yabimenyesheje mu ibaruwa yandikiye guverineri w'umujyi wa Kinshasa ku ya 26 Gicurasi kugira ngo amumenyeshe uko iki gikorwa cy'abaturage kizagenda. Perezida w'uru rubuga rwa politike ashingira ibikorwa bye ku biteganywa n'ingingo ya 63 y'itegeko nshinga iteganya ko umunyekongo wese afite uburenganzira n'inshingano byo kurengera igihugu n'ubusugire bwacyo mu gihe hari iterabwoba cyangwa igitero cyo hanze. Hagati aho abatavuga rumwe na leta bibumbye muri iri shyirahamwe bishimiye cyane ingamba za mbere guverinoma zo kwamagana Repubulika mu Rwanda kandi barayishimira nk'uko iyi nkuru dukesha Media Congo Kadomaneti ikomeza ivuga ku bijyanye n'ihagarikwa ry'indege z'isosiyete y'indege ya Rwandair zijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri huriro mu gihe ishima aya mahitamo yizera ko iki gikorwa kigomba kujyana no kwirukana ambasaderi w'u Rwanda ndetse no guhamagara Kinshasa ambasaderi wacyo i Kigali nk'ingamba zishoboka zikurikira. Muri iyi minsi ishize ingabo za Kongo zahanganye bikomeye n'inyeshyamba za M23. Abanyekongo bakomeje kwemeza ko zishyigikiwe n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Ibirego u Rwanda rwakunze guhakana ahubwo rukaba rushinja igisirikare cya FARDC gufatanya na FDLR mu gushimuta abasirikari barwo babiri bari ku burinzi. Hagati aho ku itariki ya 3 Kamena hateganyijwe indi myigaragambyo karundura izabera mu gihugu hose igamije kwamagana u Rwanda no gusaba guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucana narwo umubano nk'uko bigaragara muri iri tangazo bashyize ahagaragara. Mu yandi makuru nuko Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yasohotse mu murwa mukuru i Kiev ku nshuro ya mbere kuva Uburusiya bwatera ibisasu muri Ukraine ku ya 24 Gashyantare uyu mwaka wa 2022, aho yasuye abasirikari bari mu karere ka Kharkiv kashegeshwe n'imirwano ku rugamba rwo mu burasirazuba bw'igihugu. Zelensky yafotowe yambaye ikoti ntamenwa n'amasasu bulletproof vest areba amatongo mu mujyi wa Kharkiv uri mu majyaruguru ya Ukraine ahabaye isibaniro ry'intambara kuva igitangira. Zelensky yabwiye abasirikare ati ndashaka gushimira buri umwe muri mwebwe kubw'akazi kanyu. Nyuma yaho yirukanye umukuru w'urwego rw'umutekano muri aka karere kubera kutarwana ku mujyi. Mu cyumweru gishize Uburusiya bwasubukuye kurasa ibisasu ku mujyi wa Kharkiv wa kabiri munini muri Ukraine. Nyuma y'ibyumweru bibiri byari bishize hari agahenge, amashusho agaragaza amazu manini yasenywe n'ibisasu muri uyu mujyi. Nubwo abasirikari ba Vladimir Putin bagabanyije imbaraga i Kharkiv, uyu mujyi uracyari mu ntera ishobora kuraswaho n'imbunda za rutura z'Uburusiya mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibiro bya Perezida Zelensky byashyize video ku rubuga rwa Telegram iherekejwe n'amagambo agira ati inyubako 2229 zarasenywe i Kharkiv no muri aka karere, tuzazisubizaho, tuzongera twiyubake tugarure ubuzima muri Kharkiv no mu yindi mijyi n'ibyaro byose ikibi cyaje. Naho mu nkuru zirebana n'imyidagaduro, witwa Safi Madiba hano mu Rwanda aravuga ati nasanze gukundana bitampira. Uyu Safi yahishuye ko yahaye amahirwe 7 Judit Arinanirwa. Nibikora Safi Madiba washakanye na Judit nyuma bakaza gutandukana buri umwe agaca inzira ye, yahishuye ko yahaye uwari umugore we rwose amahirwe 7 maze ngo Arinanirwa. Ubwo bari mu kiganiro n'umunyamakuru Arisudi cyitwa Arisudi on air, umutumirwa w'umunsi yari umuhanzi Safi Madiba uherutse gusohora indirimbo I Won't Lie to You. Uyu muhanzi yasobanuye byinshi ku muziki we, byinshi ku bitaramo afite vuba birimo n'icyo agiye gukorera Edmonton vuba. Biragoye cyane
cyane kugira ngo Safi akore ikiganiro ntabazwe ku wahoze ari umugore we batandukanye, bikavugisha benshi ndetse ku mbuga nkoranyambaga ugasanga abantu benshi bazitigishije udasize na ba nyir'ubwite bajyaga ku mbuga nkoranyambaga bagashyira hanze n'amabanga y'urugo. Muri iki kiganiro Safi yabajijwe byimbitse ku gutandukana n'umugore we maze asobanura byinshi ku mubano we n'umugore we. Umunyamakuru Arisudi akomeza kumubaza iyo aza kumuha amahirwe yandi, ari naho Safi Madiba yahishuye ko yamuhaye amahirwe 7 bikarangira yinaniwe, avuga ko ubundi mu buzima agendera ku mubare 7. Muri iki kiganiro kandi Safi Madiba yeru yatangaza ko nta mukunzi afite, ndetse avuga ko iby'urukundo yabiretse agafata umwanya wo kwitekerezaho kuko yasanze urukundo rutamuhira. Safi Madiba na Niyonizera Judit bamaze igihe bakundana, nubwo iby'urukundo rwabo bakomeje kubigira ubwiru kugeza ubwo hatangajwe amatariki y'ubukwe bwabo abantu bagatungurwa. Hari amakuru yavugaga ko batandukanye guhera mu mwaka wa 2015, ariko icyo gihe kuko Safi yakundanaga na Parfine Umutesi ntiyigeze abigaragaza, ahubwo bakomeje kubigira ubwiru. Nko muri Nzeri 2016 Safi Madiba yari kumwe na Niyonizera Judit, ndetse yanamumurikiye inshuti ze zitandukanye zirimo n'ibyamamare bizwi muri muzika nyarwanda na sinema nyarwanda. Gusa icyo gihe bose bakomeje kumubikira ibanga kuko yari agikundana na Parfine. Ku cyumweru tariki ya 1 Ukwakira mu mwaka wa 2017 Safi Madiba na Niyonizera Judit bashyingiranywe imbere y'amategeko, ndetse banasezerana mu rusengero bemeranya kubana nk'umugore n'umugabo. Uyu muhanzi yanasabye anakwa Judit Niyonizera bakaba banabanaga igihe uriya mugore yabaga aje mu biruhuko mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 3 bari bamaze babana, uyu muhanzi wanatandukanye na bagenzi be muri Urban Boys tangaje ko n'uriya mugore we nawe batandukanye. Safi Madiba yavuze ko yafashe umwanya wo kuruhuka iby'urukundo yabivuye mati, maze amezi 5 nibana njye twaratandukanye, hari ibintu byinshi tutumvikanyeho biba ngombwa ko dutandukana, afite uko abayeho nanjye ubu hari uko mbayeho. Muri Gashyantare 2020 nubwo Safi Madiba yagiye muri Canada, aho byavuzwe ko yasanzeyo umugore we Judit kuko ariho aba. Nyuma yaho nibwo byavuzwe ko yatandukanye n'umugore we, ariko impande zombi zirinda kugira byinshi zibitangazaho. Safi Madiba watandukanye n'umugore we kugeza ubu mu irangamimerere y'u Rwanda baracyari umugore n'umugabo kuko batarahabwa gatanya. Uyu muhanzi mbere yo kwerekeza muri Canada, mbere yaho yabanje gukorana n'inzu ya Demeni ireberera inyungu abahanzi, nayo bari batandukanye, nabyo ntibyavuzweho rumwe. Gusa mu bigaragara n'inshuti y'umuyobozi wa Demeni cyane. Mu yandi makuru nuko uwitwa Junior Multi System yahishuye ko ari mu buzima bw'uburibwe nyuma y'uko aciwe akaboko kubera impanuka aherutse gukora mu mwaka wa 2019 ubwo yagongwaga n'imodoka itarigeze imenyekana. Mu kiganiro yagiranye n'igihe, Junior yavuze ko kuva yacibwa akaboko atigeze akira neza kuko kuva icyo gihe yatangiye kurwaragurika, kandi agasanga uburibwe afite buraturuka aho bamuciriye akaboko, bikaba bimutera impungenge ko bishobora kuvamo izindi ndwara nka kanseri. Ati kuva nakwitwa ko nakize ngira ngo nakoze igihe gito cyane bihita byanga, urumva nahise ntangira kurwaragurika, ariko ugasanga uburwayi bwanjye buterwa n'aho banciye akaboko. Junior avuga ko kugeza ubu abarwariye mu rugo, ndetse ko atekereza ko nta n'abantu bazi ko arwaye kuko ntawe afite uwo kumwitaho. Ati nta muntu unyitaho, ubanza hari benshi batanazi ko ndwaye, ndi kubaho kubw'Imana. Ubwo mperuka kwa muganga bambwiye ko nibikomeza gutya nkeneye kujya kwivuza hanze bakareba ikibazo gihari gituma aho baciriye ukuboko hadakira neza. Mfite impungenge ko byanantera izindi ndwara nka kanseri. Junior Multi System yakoze indirimbo zitandukanye zakunzwe na benshi, zirimo Wamoki ya Urban Boys, Niko Nabaye ya Zizo Ali Pacino, Ibidashoboka ya Knowless, Birarangiye ya Dream Boys, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Tugenda tugana ku musozo, uyu nguyu yavutse
ari umuhungu ubusanzwe yitwa Lionel ariko aza kwiyita Lilitron bitewe nuko yari amaze kwihinduza umukobwa bityo ashaka izina rizajyana n'imiterere ye ndetse ry'abakobwa bandi bose bitwa ba Lili. Ndahamya ko ibi nubyumva biri bugutangaze cyangwa se bitume ushidikanya, ariko nibyo ndetse biriho kuko uyu musore wise Lilitron arahari ndetse imiterere ye ituma ntaho wamutandukanyiriza n'umukobwa. Mu busanzwe yahoze ari umusore witwa Lionel nyuma aza kwiyita Lilitron, akaba atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Dallas muri Leta ya Texas, ndetse n'ibikorwa bitandukanye akaba ari naho abikorera umunsi ku munsi. Uyu Lilitron akunze kwifashisha imbuga nkoranyambaga asangiza abamukurikira amashusho n'amafoto bigaragaza imiterere ye yamaze guhinduka neza, ubu akaba asigaye ateye nk'inkumi ndetse abamurusha ikimero si benshi. Afite ikibuno giteye nk'icy'abakobwa, afite amabere ndetse yishyizeho imisatsi imeze nk'iy'abakobwa, inzara ziba zisize nk'iz'abakobwa, anitwara nkabo neza mbese udasanzwe umuzi ntabwo wahirahira utekereza ko yigeze kuba umuhungu. Inshuti za hafi za Lilitron zikunda kuvuga ko uyu Lionel yihinduye mu mwaka wa 2019, ariko uko iminsi yagendaga ishira akaba aribwo yagendaga ahinduka, kuri ubu akaba ameze neza nk'umukobwa umurebye. Uyu Lili niwe uzayobora ndetse yakire Rick Ross mu gitaramo kizabera Houston nkuko ku nteguza y'iki gitaramo bimeze. Iki gitaramo uyu munyarwanda azayobora kizaba ku itariki ya 3 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2022 mbere y'amasaha make ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizihize umunsi w'ubwigenge. Itike ya make muri iki gitaramo izaba igura amadolari 60 mu gihe iyo byenda kunganya agaciro izaba igura amadolari 100, zose zinjiriraho umuntu umwe rukumbi, mu gihe mu myanya y'icyubahiro byo bizaba ari amadolari 200 ku muntu umwe utagize ikintu na kimwe cyo kunywa yahawe. Guhera ku bazishyura amadolari 1000 kugeza ku madolari 10,000 bazajya bahabwa ibyo kunywa binyuranye ndetse bahabwe n'umubare w'ababaherekeza muri icyo gitaramo. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri izi nkuru zigiye zitandukanye, reka ngushimire wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Iyi ni Rise Up Media TV, mukomeze mugire ibihe byiza.